Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Ça pral dépend qui l'est ou attendez MFSE. N'a jwen lecti nou pour jodi a nan Jonas chapitre 1er verset 1 à 17. Yon jou, seye a pale ak Jonas, petit garçon habita ya. Li dil kon sa, leve non, al la vil Ninive, gros capital la, al fe moun la konen méchanceté yo rive jouk nan zorey mwen. Men lè sa, Jonas leve li pati nan direksyon Tasis paske li tap kouri pou seye ya. Li desan la vil Jope, rive la, li jwen yon batiman ki tap pare pou pati pou Tasis. Li peye passage li monte a bo batiman avek maren yo. Li pati pou Tasis paske li tap kouri pou senye ya. Men seye avoy yon gros vent sou lan mer ya. Yon sel gros vent tempête leve batiman te prêt pour couler. Men maren yo te pe en pile. Chaque moun tap la priye bon Dieu pa yo. Pou yo te ka soulaje batiman, yo lage denye chay nan lan mer. Jonas même pou tèt pal, li te desan nan la kay batiman, li couche dormi pou te lale. Kapten batiman al jwen li dil kon sa. Hey, a pase dormi wap dormi? Leve non mon cher, la prière bon Dieu ou la, ou pas jam konnen, li ka gen pitié pour nous, li ka pa kite nou mouri. Après ça, marin yo youn di lot, an tire au sort pour nous kon ki moun ki la cause sa rive nou. Yo tire au sort et puis c'est non Jonas qui sorti. Et puis yo dil, di nou ki sa ki la cause male sa rive nou. Sa wap fe isit la. Kote ou sorti, moun ki peyi ou ye. Ki nan chon ou ye? Jonas répond yo, moi c'est hébreu, moi gen craintif pour seye ya, bon Dieu qui fait ciel la, lan mer ak terre. Jonas pale ak yo, li di yo ki jan li tap kouri pour senye ya. Maren yo te sezi yon sezi, yo dil kon sa, sa ou fe kon sa mon chè? Lan mer ya tap vin pi mauvais chak le. Yo dil, sa pou nou fe akou pou lan mer ya vin kal? Jonas répond yo, pram, lagem nan lan mer ya va kal net. Mwen konnen se mwen même ki la cause nou pran nan vent tempête sa. Maren yo même tap nage zaviron pou yo wè si yo ta menen batiman ale ate, mais yo pat kapab. Lan mer ya tap vin pi mauvais toujou. Le yo wè sa, yo rele nan pied seye ya. Yo la priel kon sa. O seye, tant pri, pa kite nou mouri pou tèt nom sa. Pa rend nou responsable lan moyon moun ki innocent. Paske se ou même seye ki vlel kon sa. Et puis yo pran Jonas, yo la gel nan lan mer. La même kalmi fet. Le marin yo wè sa, yo te vin peseye en pile. Yo offri bet pour tout ye bali. Yo promet pour yo servil. Seye fait yon gros poisson vin vale Jonas. Jonas te passe 3 jours, 3 nuits nan vent poisson.